bakhona obabe bomake bamlabasha lona lilangane labo ngingabakhohlwa ke Nkosi yami bandla lekhula kusasa sanele haleluya ngizithile dlamini bengilungise isifundo mayelana nenhlanganelo ngabona lenza impilo so inhlakanipho bazalwane ngithethe dictionary ukukhona ukuhlukanisa lokuhle nalokubi kanjalo then bese kubana ukuthi lwati ni say information lo itholako through experience noma ukhona lo hambe wakufunda phansi so eBhayibhelini lwati nenhlakanipho kuyavela kakhulu phakathi kwetindlu ezihlukene kuhlakanipha kungaba khona phandle lwati kungaba khona phandle kwenhlakanipho but angeke ube nenhlakanipho ube kulwati uNkulunkulu ufuna lokuthi simaki ukuthi umbani uyafuna lokuthi phindze sati ukuthi ugadze ini kithi kumthoka lokuthi bese thina siyamlalela siya-obeya and sibe nalo lwati ema-commandments lasinika wona so iBhayibheli lithi la kuTaga 1:7 kwesaba simakadze isicalo selwati tilima tiyakwedzelela kuhlakanipha kunyaka then ngingasho ukuthi kakhulu lefuneka sifocuse kiko kunenhlakanipho lesithola kuNkulunkulu noma nenhlakanipho lesithola emhlabeni lapha kuJames 1:5 noneswati mJakobe uthi ngilongele kithi nangabe emkhathini wenu kukhona loswele kuhlakanipha akacele kuNkulunkulu lonika bonke bantfu ngekwephana lokungena kufehla utawuphila so inhlakanipho asimane lena lefuneka ngabe sinayo thina sibantwana baNkulunkulu angeke manje sibe nayo kufanele bese siyayicela kuNkulunkulu yena utasinika angeke asikhethele angeke futhi asifunge ukuthi mina awudeserve utawunika wonke umuntu oyicelile and ke umqoka lokhu sesitholile inhlakanipho siyisebenzise ukugcinisa nekubajota igama lakhe awumane nje bese mase khamba isikhathi bese yashintshisa ufuna inhlakanipho yasemhlabeni inhlakanipho yasemhlabeni nanayo le lasinika yona uhamba ihlukana lena letholakala kuNkulunkulu yona imsulo iletha ukuthula iletha ukuhlangana iyabahlanganisa abantu baNkulunkulu kanti lelive yona iqhamuka from kutifunela info inako lokuthi bese isikholela ukuthi sibe selfish ngasho kanjalo nokunye inhlakanipho levela kuNkulunkulu yona i-based ngathini imsuka wayo kusuka kuKristu kanti lena yasemhlabeni yona yesikhashane and njengoba ngishilo-ke ukucabanga kwethu sibantu nema-desires ethu la-selfish so ungafuna njani-ke ukuhlukanisa ama-qualities e-heaven wisdom and kufuneka bese siyakunaka ungaze
ucabanga ukuthi naku basemhlabeni yiyona le nhlakanipho uNkulunkulu akade ukuthi siphile ngayo. Ngicala yona imsulwa ngoba phela yona yehla esihlalweni sobukhosi kude lenye indzawo iqhamuka. And sikhumbule ukuthi uNkulunkulu kuphela lo watiko ngathi lo latiko futhi iqiniso konke lokuzivelelayo empilweni nalifeta uba khona. Kwesibili, inhlakanipho levela kuNkulunkulu yona ifuna ukuthula, ayifuni ukuthi abantu bahlukane ekhathi. Yena esho ukuthi lokho nje silibandla kasona. Funa siqhubeke sibe munye sihlangane. Amen. Nase funa sihlukane akusasiyi. Funeka sesivela kuNkulunkulu sicela inhlakanipho. Amen. Lokunye inhlakanipho lethamka kuNkulunkulu ayimane nje ijalo ukuthi kwenteke tincinci. Kuba nalesikhathi kube necabangisisa impendula isheshe kufike. Funeke lapho ukuthi sibe bantu laba patience singajali. Lokunye inhlakanipho levela kuNkulunkulu isabunishes uyafanele thini sithithobe indleleni kaNkulunkulu kumthola ukuthi simethembe ukuthi yena la kwentako kithi ukufanele yabo. So nangabe athatha isikhathi ukuthi timbo noma akubhekisa ngale direction nangokungakayithathi funa umthembe uNkulunkulu ukuthi wenda bona ngalesikhathi thini sesifuna i-confirmation etincingo lesinithethe akusasiyo inhlakanipho. Lokunye inhlakanipho levela kuye inemusa ngoba umusa nathini i-part of i-character yaNkulunkulu. So nangabe lenhlakanipho losoyi displaya lena ide ku-umusa akusasiyo kuyela phinze kuNkulunkulu. Amen. Lokunye inhlakanipho levela kuNkulunkulu ide kukhohlisa kude ku-pretenda kiyo kude lokufihlakele bakini konke nje kubasebaleni. Kakhulu bazalwane kulandzidlala imqoka lokuthi sesicelile le nhlakanipho uNkulunkulu tasitest ngeke ahlala ngasitest. And kakhulu singafani nenkosi Solomon. Angithi wayicela inhlakanipho wayicela uNkulunkulu wambhekela wambusisa futhi ngalokungekhubu kwanhlakanipho lesanike yona wakhona futhi nekwenda sinqumo lesingisho ngesikhathi kucabanga bafati indzaba yemali. But kwahamba iminyaka yena phindze wathengisa ngenhlakanipho layivike wathatha nayo yasemhlabeni lokwamenda wasiyahlukana kakhulu. Ngaloko sibantu labasha kumcoka kakhulu ukuthi sihlale kuNkulunkulu sihlale la sicele inhlakanipho kuye. Ngihlalishiya magama phindze la qhamuka kuye Jakobe chapter 3 verse 13 kuya 15 ithi-ke ngubani lohlakaniphile naloqondisisako emkhathini wenu akakhombise impilo yakhe lelungile ngemisebenzi yakhe ngekuthobeka lokunenhlakanipho. Kepha naninemona lobabako nempango ephitweni senu ningangigabahisi ngobe ngaloko liciniso nilenta emanga. Lokuhlakanipha akuqhamuki ngetulu kodwa kwemhlaba nekwemvelo nekwebusathane. Nganisho ngalawo magama.